Skincare lah tak ada. Parfum tak ada. Di lemari ya. Di kipas kelang. Coba minta ke bapak. Pak, Pak, Apa, Mbak? Bapak ada mana? Cara beda dapur, Mbak. Nah, tapi Mak, ni pasal. Oke, adik mati. Bapak ada nggak, Mak? Ada boleh dapur. Pak, Pak, Apa ke? engkau minta besen apa? Berapa pada? 500.000. Aku nak oleh dia mau bapaknya. Kaki kan dah tahu nak. Siapa bapak tadi besi? Pak, engkau orang butuh latih, butuh skincare. Ya Allah, Mbak. Kaki tak bisa sama Bapak. Apa lihat Isa? Iya, Pak Nisa. Ya Lofi. Apa gunanya dia tua? Engkau yang tak tanggung jawab. Mbak, kaki mau butuh besi anakku. Coba tolong minta disuruh Bapak. Engkau tak mau tahu, Pak. Selamat datang di channel Bandit Production. Halo sayang. Cintaku, manisku, sayangku, beda di mana lek? Beda Roma sayang. Mayu lek, kok kerong lek? Mayu keluar lek. Ya Maya jemput sayang. Mwah. Saya nggak Pak. Pasti saya jangan berdoa kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Pak. Alhamdulillah ya. Faridan berada di Pak. Farida. Thank you, Pak. Kak Aji. Bebas dong ya. Bapak lagi masuk ya. Oke Pak. Kak, ngopi ya, Kak? Enggak lek. Kau saput repot. Oh, ya wes, lanjut, Kak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Bada ikan ini. Beda kak. Tapi ya betul. Anak aku paling julian kakek. Pulang tak teman nilai paling ganteng kali. Mbak, Mbak, Mbak. Beda kan channel luar. Iya le, soal dentas. Pasti tak dosa. Bumung dia, retulia. Tajik kerongah. Udah mati. Biasa namu Pak. Saya ngai Pak, cek bayar 500.000 harus gadang. Ya Lofi. Wah ya. Ayo Kak. No, no, no. Kak. Lucu. Iya kak, apa? Sampai dengan deh. Akan hujan dan banyak. Sampai itu nggak coba. Oh iya kak, tos. Siapa orang na kak? Beli keng kau na tawa. Keng teka ya. Ada tawa model na. Kutuang kuy mo na maturo. Sebab teka siya tak kuy maturo. Bagi ring lakeri ya. Beni cuma ada lagi kata cuman na koncon are. Sambil bengan ben angko dia. Tak aku ni cuman sedihnya. Pakune pakala. Bi orang siang kui tengka benta tak ramah. Ben kaya ika. Sifat manusia ya, tak ika kalong. Ben sifat bengar manusia ya, tak soon. Jadi ngocari ya, kiki dilu. Tak kau ketemu, ben orang sebeda angkon na. Pas korobu, lu deki kaki. Sabar ya Kak. Sepora nang kole. Engkau ken beci ka kalakuan na. Beni ken beci ka orang. Iya kak, engkau paham. Kaki sipu siya betes. Maju keluar. Kau boleh parlot. Iya main kak, kau kisah nenek lapi. Iya nek.
Iya kak. Sampai pesakit le. Ya sabar kak. Mari ya usir kak. मेरी ख्वाहिशों का सिला जिंदगी की वो खुशी तू जिसको Mai tujuan dulu. Mayu kak. सदा तू ही वो चाहत है तू ही वो मन्नत है Le. जिसको Iya kak. Mai tujuan dulu. Mayu kak. Mai nak. Lawanan. बाहों में तेरी पनाहों में मेरा जहां ये मुकम्मल हुआ तू इबादत तू मोहब्बत तू मेरी ख्वाहिशों का सिला जिंदगी की वो खुशी तू जिसको तलाशा है मैंने सदा तू ही वो चाहत है तू ही वो मन्नत है जिसको दुआओं में मांगा सदा तेरी ही Acara jen aku berkat le. पनाहों Au apa kak? जहां ये मुकम्मल Jen nyaman le. Belum kat. तू Pula kentang mau coba. Le. Engkau cinta ke kaki le. Benih karena muan kaki le. Tapi engkau cinta ke kaki le. Karena tang ati le tenang mau bolong bi kaki le. Masa. Le. Engkau sayang ke kaki le. Daripada kak sayang. Cuman kaki jadi tangan deh. ही बाहों में तेरी पनाहों में मेरा जहां ये मुकम्मल हुआ Le. तू Iya. Le. तू मोहब्बत तू मेरी Dah ya le. ख्वाहिशों का Engkau tahu tu semua. जिंदगी की वो Aku apa kaki kak? जिसको तलाशा है मैंने सदा Engkau foto modal le. ही वो चाहत है तू Ya engkau foto kaki le. Marah pentung le. दुआओं में मांगा Kutu berempat kak. Sokon le. Cuma sekejut. मेरा जहां Orang apa kak? Sekejuta. Selingkuh tak pernah. इबादत तू मोहब्बत तू Le. Marah pentung kau le. Cuman kaki sebesar pentung kau le. की वो खुशी तू जिसको तला Iya kak. Si usaha. Muka-muka betul. चाहत है तू ही वो मन्नत Le. Kangkong le. Sebentar. Kok sayang ke kaki le. तेरी ही बाहों में तेरी Iya kak. Aku pagi saya. मेरा जहां ये मुकम्मल हुआ तू इबादत तू मोहब्बत तू मेरी ख्वाहिशों का सिला Le. जिंदगी Iya kak. की वो Lagi tak tahu dosa jalan bingkai. तू जिसको तलाश Jaga kok tak tadi sekali. सदा Malahan kok senang. चाहत है तू ही वो मन्नत है Kayak hubungan le. Engkau bisa kenal bi kaki. का सदा तेरी ही Iki kaki pas kenal ini. बाहों में मेरा जहां ये मुकम्मल हुआ Le. तू Engkau tak kas terkenal bi kaki. मोहब्बत Bahkan मेरी engkau syukur bisa kenal bi kaki. जिंदगी Sebab bisa bertemu kalaban kaki. जिसको तलाशा Orang sesangat bagus tingkah kulina. वो चाहत है तू ही Ben orang sesangat bagus bentan. Bagi engkau keindahan kaki. Benih karo cuma dari wajah. Tapi dari cara kaki. Ngargain orang sekenal bi kaki. Meski
pertemuan yang kok bi kakek terlalu singkat. Kakek bisa ngelahirkan cinta. Si tomboy ilmu materi. Si tak bisa mati sampai di ida boy. Kak, lah cik keterlaluan ngucap cinta. Karena orang yang seongkuan cinta, tak kira ngajak siren-siren. Kayak ngain kak, cukup dia lah bersianan tu aki. Kadang saya tabung tak kak oleh, kadang saya atina, tak sangka beli boleh. Makanya kita sebagai insan cukup berusaha buat memperbaiki diri supaya ngoleh jodoh sebagus tingkah dan akhlak. Karena orang yang sebagus bakal ketemu bi orang yang sebagus. Kadang kadarina cinta ke manusia sampai makalah cinta na ke pangeran na. Pangeran na pasti sebuah nomor 2. Deki mau lah putus pas asar. Tabak ya Allah. Lek, partajih atau benje, siang arih siang malam, cuma mau nakakeh selaku akalembe. Kok nggak maler ya, benikin terong ngalem mah. Ken kakeh male tau, cek tang cinta, tak secelok buana acan. पनाहों में मेरा जहां ये मुकम्मल हुआ तू इबादत तू मोहब्बत तू मेरी ख्वाहिशों का सिला जिंदगी की वो खुशी तू Ada apa kak? तलाशा Ada ginseng na dek. सदा तू ही वो Sepuran aja dek. तू ही Menjat Arab kak. है जिसको दुआओं में मांगा सदा Lek, acara aling kaki lek. Iya kak Ale. Acara tadi bensin lek. Mai kak tolongin Nisar. Ketoro lek. Ngelat aku tuh menahan. Arah apa lek sepeda na? Tak ada bensin na ba? Ya wes gua gak ada lek. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Kaki deh. Iya cong. Beri perlu apa deh? Terus cong ini cuma bisa cong. Oh, nanti dulu deh. Tojo dulu ki, yelo kaki nang bos. Bos, iya. Boleh tamu di luar bos. Siapa dong? Taruh masuk baju. Taruh masuk baju. Iya. Taruh masuk gitu. Kaki deh.
Kagila luar teh. Untan ki guru Dari di mana teh? dari Compo. Benih teh. Saya maksud sengko ya. Alamatnya dari di mana? Oh, kula dari Turpuk aing sare. Berdepan apa teh? Kula terojo ngincem obeng. Pesebennya aja teh. Untan 500, Pak. Mungkin 500 ibadah teh. Jong. Jong. Iya bos. Ya kutir ya Jong. Beri aki pesan 500 Jong. Oh, oke siap bos. Enong kelo angin teh. Ki ngal aki pesan. Oke. Iya teh. Erana jia. Bili semajir teh. Yang ki insya Allah semingguan ka iya. Iya teh. Tak apa teh. Nunda nikah kula dapat mana lagi? Mulai teh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah mulai dah bos. Mulai Jong. Bos. Iya Jo. Kok terobi nih bos? Beri modal lebih lagi bos. Akan hadim aja Jong. Saya kebini Jong. Nah, iya bos. Kita nemu seratin ban segelowing kok bos. Njah menakan asa dia. Muntak gelowing. Pasti iyan. Pasti edim menemu. Si Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Sedangkan nyari pendamping ODP, si Abbas pertama hari, pas muat, benih atin. Diki mulai sakit bereng bini senyake atin. Jom, mula kar glowing ria, seteti alas na sanam. Terus kebi apa atin Jong? Kegagalan. Padahal menurut sengko Jong, glowing ria, tak ada arti na Jong. Unta itu serak kalaban ahlakul karim, bahagia ria Jong. Cuma sederhana Jong. Berni karena gentang. Benih segelowing sakabay ati bunga Jong. Tapi ati sedeti sumber kebahagiaan dia Jong. Setang abas fisik ben kebadaan Jong. Jadi tau lemonnya si mulus baca gelowing. Benih tau le Jong. Nyari si gelowing Jong. Tapi nyaris bagus tingkah kulin Jong. Ngerti Jong? Oh, ngerti bos. Lek, saya nak segelopen Lek. Saya kedut Lek. Iya kak. Tambah ke lu kak. Nah Lek, yang kau berurusan.
Tama ulit, Ping. Medyo pas na kanting. Kung minta pesen, pa. Iya ba, Ping? Ay, pas na kanalupit. Diyan harus bada sa tiyak. Iya ba, Ping? Iya, Ping. Kasi naman, pa yung mga to, cellphone na yan, pa. Ya Allah, Ping. Ang sipin ka, kinamarato siya, Ping. Pa, paputan si Kaduta, patuba din ako. Kung kami na si Kaduta, pa. Ang sipin ka, kinamarato siya, Ping. Ajwa biasa, mbak kay Bobby to gapa, kakardil niyo. Dale. Pa, putan si Kaduta. Laku harus bada. Yan lo, Ping. Kaya di mababa na peste sa Kaduta. Ping, ikaw ay apo ka kira. Kasi sa Kaduta. Papa niya ratos pa yun na. Alyang lem na. Ito uli pa yung uli. Kung uli sa Kaduta. Ang ba? Sana ito na sa kapapag tayo. Ang uli, sana naro. Apa? Sana naro. Ajit ang baba bitang ibo. Kota tremo ang kaki dari terong sa baba bitang ibo. Pak, Bu, sabar ya. Na, mau nyari cucu. Cek nyari yang shoki. Celing tingkan. Ganteng. Tak menjamin kepungan kaki nak. Makila tak ganteng tak rapa. Sepenting bisa aja ke engkau bi kaki nak. Shoki tu belum tentu shoki hati nak. Iya, Pak. Mungkin suarga bani suku na Bapak. Tapi Bapak pakun sa tipanawan ni tangati, Pak. तू ही वो चाहत है, तू ही वो मन्नत है जिसको दुआओं में मांगा सदा। तेरी ही बाहों में, तेरी पनाहों में मेरा जहां ये मुकम्मल हुआ। तू इबादत, तू मोहब्बत, तू मेरी ख्वाहिशों का सिला। जिंदगी की वो खुशी तू जिसको तलाशा है मैंने सदा। तू ही वो चाहत है, तू ही वो मन्नत है जिसको दुआओं में मांगा सदा। तेरी ही बाहों में, तेरी पनाहों में मेरा जहां ये मुकम्मल हुआ।